Olá, Belunsira e Mihoto dia kalai, filafali haminia programa podcast Haune Sasin, hamuto haumeli fraga no Haune Belun. No Haune Belun Jack. Ia programa podcast ba edição da Rua Kninian. Espero que kita bawa sira hoto a condição no bem macadia. E ita sei hamuto que né. Hodi hatene kona ba o insama kita bele moris fiel ba ne maroma. Iya, nomos ita iha banyak na spesial. O hilor ami iha mni studio mni programa dan iha banyak na spesial. Tebes nebe nia famoso itu nia TikTok, TikTok. Timor Leste ninian, nemos ia Facebook nia sai admin ba página ida nebe quase jovem cristão ser roto até. Lá o jovem cristão itu sema barak share mos. Barak nebe mak share, tambah ia telefon konselho nebe dia. Maromak ni telefon. Lor-lorong ne? Lorong. Então, ami hadirkan ye hene, e balo kar curioso sema kirane, balo hatene, quando TikTok pasti hatene, mas quando ia Facebook idane subar los ladung hatene karik agora dauk nia ihem amne ruane klaran tahu kita langsung date bahitania mau naran sede dia kalai agradece vamos romak sempre dia então bem-vindo e hamine podcast obrigado shalom mos beita Ok, malu sira tu hatene dia klitana tu conhece dia klitana semak Monrain Monrain bela introduz ituan Monrain inian menaran saida husine be klosaka kartua zona kari klosangka kebenain ke single kari ke mabalu bele nene da kona sede iha oke então rem tuan silakan dia kawan win iha kolega balu be conhece ona hau hatena ona hau be balu ke sirau hauna naran completo Reinhard Bani no baban ia balu be conhece bolo ren dia kau husi munisipi de nebe makahoni paisagem nebe kapas los nebe sawatene manufahi ok agora dá mau ni kesibukan seda depois de remata universidade então a foto decisão for suporta o ministério ele iha kulit então ele nem hanya kesibukan agora kulit nem maka organização Cristão ida nebe maka nya hola parte liu iha tradução Bíblia ninian iha Wycliffe ninia okos então iha mundo ne Wycliffe mabe iha timor ne kulit ami hakara katene Monrain hanesan jovem ida hanesan timor wanida nebe belian kata ki potensialos mau bele conta tok ba ami e fosai tok mai tani malu sir nebe makoras ne acompanha ela conta tok unsa maka Monrain simu Jesus será que tamba ia milagre rumah ou tamba ema rumah que dia baita katak Jesus ne dia ou karek tamba família antes ne cristão nona maka processo sai cristão no insa dia pergunta sih nih hanya pergunta wow los no pergunta sih mendalam los mendalam tona honestly hawa karak dia hendet katak how my husi família nebe mak cristão keras cristão nani sona Morris mai keras sim então husi família nebe mak cristão então how pertence a família cristã husi kik to agora hanesan jovem ida hanesan tak dia katak husi família cristão e tempo ba pai mãe família ser cristão então ikos mai estamos decide hodi moris ter Jesus durante tane moris e tempo beta decide hodi simu Jesus tome agora onde sai tania processo moris desafio problema ne bema kita zoro tamba belnya kata kema ne bema decide hodi moris ter Cristo ne laos bat fácil mas Monrain hamrik metin to agora ne tamba saida dalam warak hanoin dehan mai husi família nebe cristão idane bele moris losona husi ki keras mabe bahau idane prosesu ida sim tamba banhira começa jovem nona então vamos aprende ka buka hatene maromak ni hakar bahane moris ne saida sim husi ne ba maka abele fo hone antoma kori
buka maromak ni hakara. Sim. La significa kata mai husi família cristã automaticamente Morris los quedas. Mas bem ide processo ida. Sim. Então, mau, ita hotu hatene kata kema nabe Morris mais família cristão, lá o sotu hotu quando sira bot mais sira sai cristão nabe mak dia close kala. Dala barak sira tama sira Morris mais família nabe cristão. Então, hansa basira hansa costume ida ba igreja, ida na ba e dela rumah to iha fase ida sira bosan ho sira ni Morris cristão sira cara koko bot fong rumah iha liur na ba. Pernah kalai iha mau ni nia prosesso Morris ne iha tempo ida nabe mak mau hano how Morris my família sana how cara ia escola ka ia fating ranso how cara koko tok buat selu para hansa butira na behalo ita pernah kala sesu si maromak nia dala depois ita ia experiência pribadi ita fila fali ia dala na be agora dau kita tuirba. Sim, claro. Honestly, a maromak nia presença, a maromak nia wen, ya, pernah, ya. Ben hira iha prosesso nebe jovem inian dala rumah lau sala, dala rumah mono, liliu iha ransu sira. Tamba ita hatene ohin loron. Mundo ohin loronnya holian Indonesia karek dan dunia sedang menuju kehancuran. Jadi sempre mono, sempre tama ransu nebe salah. Mabe tamba det Jesus, tamba det maromak ni grasa. Idane bile lori fila ita badala nebe maka los. Okay. Jovem tem que ranço, né? Ranço. Mas em sama ka mambela enfrenta processo serni hotu tamba nudar jovem hanesan emamane ida buat wewe nebe ke mosu baita ne hanesan oi mangrendi han kata mundo hakata dak pa iha mundi nebe mak at ninian. Mas em sama ka mambela enfrenta situação serni enquanto iha tempo nebe mak mau dihan kata haula koyana tuir Jesus tamba o cara mundo dia clio hanesan. Ahora ni ide difícil teves iha momento no pa. Sim. Tamba fiarne hanesan fini ine bahira ita kuda varai nebe bokor usina ban de Morris ne foi buras la significa kata ita tama cristão ita sai cristão ka mais husi família cristão ia idane automaticamente buras keras laiha ya jadi husi mas que mais husi família nebe cristão house laos haladalan mono liliu ya Morris nebe mak ransu nebe mak hadok haunia relação honai maromak. Mabe hau na fatin hanesan ba igreja envolve atividade igreja nian. Mabe na fatin tuir kolega sira horansu nebeka hadok haunia relação husi maromak. No hau hanesan enjoy idane no hanesan idane diak. Mabe tuir los idane ladiak no akhirnya decide tengki husik tamba sediak liu Morris base Jesus dat idane udah cukup. Yes, enough. Tahu ita iha fase da nebe makalo ita decide kata lai how thank you for hanu Morris base Jesus agora for hanu Morris ba maroma kodi ham tahu bania hodi lau heninia dalang no husik buat tebe maka bahau kata ba mundo kata kau idane ni dia tama ita hatene kata kau mundo moderno idane dia mabe ba ita decide na lai how thank you sai mani da nebe mak decide haunian udah sai jovem mani cristão nebe la fuma la hemu los kale la dança também taten katak mana nebe mak heliur ba sira dihan para sai mana nebe mak forte mana nebe bonito mana nebe jagoan tengki kar sigaru oh tengki oh tengki sira tengki hadobem barak tau ita decide momento ida nebe ita hakarak ham tauk maromak no hanesamos ita fahe maromak ni telefone iha Facebook iha ita ne TikTok de iha momento nabe mak halu ita decido di hautir maromak de tona losona hau husik bot hoto. Então ida ne hau husi wen hira hau tama ba universidade. Mas menos tina nida nesane. Mas hau tamba los hau la basic ba igreja na fati ni heliur. Domingo mas hau la ba culto. Ida ne ma hau ne problema ka situação ne ba hau suru hau haturi ha momento na ba. Mas ikus mai hau começa a basic ba igreja no liliu ba pastor sira no husina ba hau começa aprender maromak ni lefuan buka hatene maromak ni hakara no Morris nessa saida no ikus mai hau decide kata ya hakara kalau koe hano Morris hau thank for it ba Jesus idane hanesa sacrifice nebe maka Morris for ba Cristo ya no kona ba hanesa di da media sociais
ne Twitter haune hare ne sa interessante itu ang se haware pa kontexto Timor ema barak ema Timor barak uja media sosiais liliu Facebook ya sim então husina ba haware katak iha ema barak ne beka uja Facebook la Twitter ni dalan balu hanesan uja Facebook uja para insulta ema desfama depois ida deve que atliu maka uja horis fahe buat nebe kontexto seksual então husina ba hawi inisiativa rasik no hawi buat nebe ka bok hane fuang hakarak tamasa labele uja media sosial ne ba Jesus então how decidi uja media sosial ba Jesus lihusi fahe novidade dia kona ba Jesus atu jovem sira atu ema hotu bele hatene kata lia losne mak Jesus de hanesane mongrei kole kona ba fahe maromak ni le fuan di media sosial mas hanesane mak kristão dala barak zoem barak liu tau hodi haturu ninia oin katak nia mak kristão ema ne betir Jesus então nia bele fahe me be karek nia foli fuande depois ho imagem balandet mas nia labrani haturu ninia oin tama saida maka motiva lolos mau reino di haturu ninia oin iha publik katak hawe mak Kristo hawe murid ba Kristo hawe karak haklaken ida perguntas mas mahonan se Jesus mate bahau Jesus la moe tama sa hau hato ida ne baia público hau moe iya no ida ne los problema para atu haturu katak ema conhece hau mas dia para ema hodi conhece Jesus maka sai numero ida Jesus maka dia kliu hanori sira hoto se hau motivo haturu haunan sila folin tamba se itu já media sociais para haturu itena atu sai famoso iha maneira sila como se ema usa para sai famoso mas be halo parte ida para ema bele conhece Cristo dia kliu iha parte ida konaba TikTok ne vai hira dene iduni kun iha Australia então hau koko halo ida tamba awa kare iha liliu Timor-Wan iha parte ida memang kesira uja barak liu iha TikTok ka Facebook ka Instagram então hau koko parte sira ne hoto mabe Twitter hau ne hatene ida ne ke Timor-Wan barak liu uja maka TikTok ho Facebook Instagram ladun los dunik no haware iha TikTok mos hetan viewers like nabe mak barak mo sukses ba maromak ni Gloria los gelai tamba haklaken maromak ni lifuan ho brani habele dia kata klaus mo hotu iha coragem hanesan maun no iha commitment tu halo ide tam dar rumah ita hakarak halo dar rumah hamu se vontade hakarak halo ide mebe dar rumah se iha tau o dar rumah lah iha tempo o barok então hone ide dia ita nia coragem ba colega serabe kari siramos iha niat hakara ko di hari pagina ida share maromak ni lefuan haklak ni tan maromak ni reino o sira beluja serne TikTok laus ba dança no bat sira selo ko beliu fahana maromak ni lefuan ita ni coragem basira para hane sempatira inspira sira para sira okay how koko atu halu ida ne dia ka hono in liliu ba hono kolega jovem sira se dia ka uja buat nebe ita iha uja buat nebe maromak oferece ba ita ka saida de ita iha ne ba maromak ni Gloria iya hande sama sita ne Morris ita uja ita ne Morris ne ba maromak ita buat saida de ita iha uja fila fala ita ne ida ne mas hande san ita ne talento ida uja ida ne ba maromak lihusi maneira saida de iha ma palo servi maromak lihusi toka canta namas ita mas bele uja ida ne aturune jovem sira ka ema sira iha liu na ba bele conhece liu tan kona ba Jesus kona ba Cristo okay Mongrein ita hatene katak bahiri ita haklaken evangelho ne iha oin difícil botida tamba bahiri ita haklaken de los ema barak ne bese counter sedia katak ladia boso ko buat selta durante Mongrein halau ministério iha media sosial di fahe maromak ni lefuan desafio saida mak sor kari ki feedback rumah nabe mak ma fo kari khole fuan dia bala mos fuan dia pro contra rumah kari ita hetani comentários né dia claro que ide sempre acontece ia
plataforma Facebook liliu fahe maromak ni fuan lau si iha Timor net mabe Yeah. iha fatin hotu liliu que seita fosai maromak ni fuan husi mídias sociais sempre mosi da balo nebe aceita balo nebe que ela aceita iha sim claro que iha page nebe mau cria iha ema barak maka hanesan hamosu crítica e nova comentário nebe maka lá ajuda teves mabe bahau idanelos problema bot importante idane na fate ajuda maselo Yeah. se na ida por exemplo se na ida tu maka halo comentário nebe maka ladun dia ka wensa lava tidak kusik selok Yeah. ne na fate hanesan No importante lima kita haklakin dia los. Sim. Dia los na fatin dia los até ma gosta la gosta, nia tem que baoi na fatin doni. Okay. Então belian kata mau rain eman be firmeza iha maromak né. Mas be mau me kar hatene durante mau simu Jesus to iha agora amrik meti no haklak maromak ne lefuan. Karik iha fundamento balo ne be mak sahane sam base de mau por exemplo esse versículo balo ne be que den kata kita ne mak hauni fundamento ne be coragem how durante how moris ne sane cristão moris tuir Jesus idane mak coragem how halau força di haklaken kar que versículo balo ne mak sahane sam favorito mau ni por isso esse fundamento ba mau ni fia dia kaurin ida be fundamento básico lele Jesus nema Cristo sim tamba ida tem que hamrik meeting é Cristo maka sai hanesan itania abut baita jadi tak wan hira ita hamrik nia ita buras litan no liu sene versículo nebe maka sai hanesan ida nebe maka sai hanesan hanu versículo nebe maka kar meeting hanu mors maka iha Jeremias capítulo 1 hitu versículo hitu to walo sim iha bahasa karik diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Aku hanesan how benhira how hetan versículo idane hanesan inspira los how motiva los how laos konaba atu how ne morisne hetan bensa makase te mundo ne mave ensa how ne morisne bele buras liutan ha Cristo nune lori fokus ba moris de mak Jesus prepara te ona idane. Amen. Wow. Los. Maroma abençoe mane be maka tahun ni esperança tomak baihania ne Hamos gosta verso ida ne. Okay, neve Timor Sira kita lakon esperança kita desiste mai ta confia maromak hanesan mon rein dihan katak sebahiri ita confia nia ita tahun ita esperança tomak ihania ita nia esperança tomak nebe makita iha maromak se hametin e nia se abençoe ita hodi sai benção mos bai Marcelo. Jadi benção ne bae mana be andalkan ne maroma. Iya. Mau reini nia mensagem. Yeah. Mensagem ba jovem cristão sira ne be maka iha Timor ou sira ba serviço iha rai liur. Ita ne mensagem ba sira dalam rumah sira ba iha rai liur be sira doku si maroma tamba influência o sirnya maluk ou dan rumah serviço koleng então halu likam bauna. Pasti iha los gal ita serviço koleng halu likam bauna depois mo khaba maroma katen hau iu made dia kela. Então ita nia mensagem ba colega sira atu sira bel mantém na fatin sira ni fier iha fatin ne bedet mak sira iha. Para sira na fatin bukan ne maroma sak ni fier ni la maliren. How ni mensagem liliu ba jovem Timor nomos ba jovem sira nebe serviço religior ka balo nebe foi natu bara religior how ni mensagem maka na fatin hamrik meten iha maromak ni lefuan le na fatin maromak ni lefuan no oração tamba se ita la le maromak ni lefuan ita la hal oração ita ne fácil atumon patira makita tengke hatene iha biblia hakerek diangkat banhira Jesus diabu koko Jesus lao so diabu ni lefuan mabe ho maromak ni mabe mabe Jesus lamono tamba Jesus hatene diabu ne manobra sim se diabu det hatene maromak ni lefuan tamba se ita la hatene no ensa ne problema bot nema hanu mensagem maka dia kliu ita aprende maromak ni lefuan no ita moris ho di halatuir ida nemak importante liu ne laos problema det ita hetimor ka iha fatine be importante maka iha ne berit ita iha na fatin tau maromak iha itene fuan iha itene moris no tau maromak primeiro li itene moris. Yes. Iya, então malosira decide baitanian sema kasai primeiro baita. Será que tani doben, itani família, ka itani osan, ka itani ricosoin, mas be malosira tua experiência usi mão reunião depois
tuir Biblia de hamba ita katak maromak tem que sai primeiro hitania moris, enquanto maromak que hitania moris primeiro boto tudo ne kita precisa maromak sai fobaita. Tamane malu sirhoto karik ita desistona ita dia katak hau fiar ba Kristo fiar maromak kleurona mabe lahia buat tidak nebe mak maromak bele fobahau. Kita desiste tamba maromak fobaita benson tuir itania esforço tuir itania fiar tuir itania fidelidade bania. Tamane mak malu timoroan serhoto nessa mon rein in experiência katak ihane bedet mak kita kita husik Jesus helai hekotok mabe husik nia na fatin hitani fon laran hodi nia mak lideran ou direção itania viagem morisnya. Los quedas. Nessa aí Mateus 6:33 dehan buka uluk maromak ni reino ni lia los. Ya. Nune ni se for buat hotu bo, nesse aumenta buat hotu bo. Jadi bela dia kata kunci ka chave ba benção maka buka uluk maromak ni reino ni lia los. Quando odoku si benção ni huni dene oleh kan harap kata ko sehetam benção. Então, agradeço a teves, a me senti hak solok, no agradeço também bela hetam lição. E tenia história bela inspira mos ami, ensa encoraja ami hodi uja media sosial né ba né maroma, klaus det vai tenia pribadi, post, buat debe mak kita gosta tu tudo ihana ba, mabe share maroma ni lifon, ini importante liu. Tambah ema dihan hidup ini adalah kesempatan los moris ne oportunidade ida. Bela husik liu tempo memang kita falo. Lili ser jovem, ita iha peluang ka, oportunidade barak atau halo buat barak. Ne para quando ita feri katua sona ita hari fila fali baita ne memória serve aqui hau halo ne buat barak. Kali sama morei. Quando nia feri katua sona ni lokal ni TikTok kan ni beoser lokal fali karik. Hau nia bomak ne, hau bo uluk. Nia hak laki maromak telefon. Entah ini bela inspira ita hoto tu ita mos bel halo hane sama morei halo. Liliu ba maromak ni nia reino. Então, hauning itania dadalia itania podcast toban edit. Agradeço ba harenai sera hotu no ita saya normal fali ha episode tu irmai no dalatano obrigado barak ba morei am heng itania sasing itania história Botfurak nebe makabel encourage kolega Sarcelo para unsama decidi ser ne Morris. Tamba ema barak nebe bela decidi mebe nia decisão la firme. Então maita decidi baitanian nessa mão rein katak decisão da leida hodi entregue tani Morris ba maroma hodi servi bania. Husik itane Morris servidet ba Jesus. Lalika iha buat seluk tan nebe maka bele lorita ba buat seluk nebe la os maromak ini hakara. Maknai kedas. Taung loron seluk kari ke sasin seluk kam se convida fila faltan mai da leida. Depende história nebe ami rona fila faltan. Tau obrigado barak ba minha maluk sira belun sira harenai sira hotu. Karik mos belum serbe maki história, imi história, imi assassin, milagre nebe maka imi hasori hemine moris ni me karak conta iha a minha programa com a minha podcast né, e mos bele manda mensagem direita ou bele hala comentário depois ami pronta tu liga ita bot sira hodi los conta ita bot sir ne assassin.